Mayamba Kurumzari dom nengbiribas Impact News ni ai Joyshree Usham na Impact News ki Manung huna da taram nokchari ngasi akhona puzaril topic asi Manipur conflict, misinformation and disinformation. Manipur gi irang asi horokpadagi hogna hozik fawgoda social media platforms kaya da adagi media outlets kaya da aranba pau conflict asi kamarlena false propaganda kaya marum sandokna rakli aduga masis na maram oiraga akhoi crisis akhoi conflict si aran ba rom doina aran ba pau sando bani na aran ba narratives aran ba wari aran ba horok from aran ba mong da chathaba aran ba da yumpham oiba pau ngakta sandorakle aduga mapalom da leiba mi singna manipur da thokliba irang ji kari no khangdaba manipur da amtang bu laktri ba khangdaba mi singna di tonga na loba aduna ngasi akhoi gi world gi oina akhoi na China da yang pumatam da China na zu smaina digital gi platform da propaganda mayam na sandokpa lei haibazi asigumna manipur gi irang asida su akhoi gi warring communities ki marakta maina false propaganda mayam sandokpa gi adugumba pauzi akhoi na mayam thengnare aduga handak ikoi da na akhoi example ama site of da Zirbam district da handak ta thoki ba incident amada kapna bagi thodokta hojik combined security team na morbung village da combing operation lagna ba hana lakmatam da village dagi suspected cookie militants na moida kaplak padagi CRPF ki driver ma sikhiba aduga Manipur police ki personnel ania so open nang khiba si mayam je police report ki matung in have the suspected cookie militants haraga maina fazana officially phong raba paw ngaktani adubu hariba incident asida is the maitei CRPF DIG Premjit na thogan bani mana loimak gano pre-plan taroga stage to buni kaina maina social media Twitter adagi Facebook atopa mayam da khoina adugi false narrative se amka thengnari aduga aduna ngasi gi episode se days da khoi masi false information or misinformation disinformation gi matang da aduga masi karam na logi mating na ngakthokani or what should we do haibegi matang na khana bagi tanja du logjegi khoi gi ngasi gi guest na ahan bada ahaki right mak to the election biri oza Ahongsangbam Mobi senior journalist oza butaram nokchari May I thank the election biri Oza Khuraijam Athouba, working president IPSA. Oza Bustaram Nokchari. And on my extreme right, election biri Oza Ningombam Bhupenda, advocate High Court of Manipur. Oza Bustaram Nokchari. Disinformation campaign si makal ani lay Joyshree ko. Koi na sum thengna bada. Handa ki maruena koi Manipur gi case da yeng tar gadi ahan bagi si makoi na koi ki maruena conflicting parties hai tare. Maruena cookie room site ki koi laiba tongan ba group mayam sina moina chatharak ba disinformation campaign je koina hek horok padagi me gi tang hum dai du dagi sum follow taro sum yenga kan dai na aina sum mogi every press releases then every statement which come out in social media and other platforms mayam je aina compile taro sum thammane thammaga sum yeng kan sida phajana koina munna yeng taragadi moigi sida koigi yamna organize oina disorganized report ama thadore eba okay yamna organize mong yam organize mong disorganized information yam thadore eba si koi phane amna I aham da di compile toroga ai chorapa dum around 300-400 pages moigi related moina thador ko statement related adu aina cross check toroga compile toroga thamba document ma ngon lei adu matung aina keno yoro ko dai de July August September go yoro ko dai de ai lep khre dong be ram di kaino da I have enough evidence sai ju to we kana lei tem oi da ba sum ba ngam do aina adu ko dan tan da na sum to du kana drain ai khang e ba ko adu masida moi da jigam sathi si narrative war ma build up to ro ko da narrative ma build up to ro kan da di han bagi sidang sai jo chin hai du mai na koi gi local people nataba larger population of the international community da first information ma koina pi base sigi first impression si moina pura mislead toroga pu baduna tha hum sakhi han bagi sida internet to thingi ba adu dei du da kamai to ge da madu state ki natraga leriba magi kaheta competent agencies mayamna adu disinformation se lak da madu cross check tawna na ba madu authenticate tawna na bagi system sum ta leita ba male adum mana ngangning ba thadok ning ba se pai da ira pada da thadok pada video ga se pada thadok pada madu
kai tare akhoi na censor tawgadaba video sing mayam ko sungtong tong na roi na pada thadok salak pa mayam yaw khredana ko sigi por mayam si taro kan da state ki achoba failure ma adai da disinformation campaign si lakshan na mo hona bada mai pakidaba phezum leiki adu duna su maram oira kan da kai tare akhoi gi masi control tawbada masi di out of hand chale isi kai no hai kan da horok pada dumaina nan thoki buduna pura ni gai raga puchai chai thoki por ma leiba ada hojikti hari potu hojikti mu yaroi adu yaroi hairaga su akhoi gi kuki rongi moi gi narrative war si campaign to yoriba makoi gi propagandist mayam se machine di hojik su du moi gi same line of moi gi tactics se du hojik su sin nari ba madu gi ya mai lar khudum je kamaina leige hai kanda ahan bagi moina thadorok ko letter head sing sida moi gi letter head sigi se ITLF hairasina ITLF is Indigenous Tribal Leaders Forum mana haibase maming itself this is completely disinformed over misled over moida indigenous tribal haiba suya deba by virtue of moida indigenous haiba text moida people suya deba mam indigenous haiba sigi definition ji yeng taragadi lairami ba mafam do adudagi tholakpa adudagi da adugi mamang da karai dagi lakono haiba ji trace untraceable trace to ngam maroi da ba sidagi natana ato hon dei lakpagi chap chaba scientific evidence later ba du particular group of community du bum du indigenous ne na haine ba ko aro haiba da moi di moi kai de lai kamai lai kam kan settle to ki mi kya la ki jo koi record loi lai bani na makoi ne indigenous text lo sunga ya da bane adu lodi ne letter mami ni thola laksale ne are ma letter ki address de je moi na pi ba sida outer manipur na pi yin ko outer manipur na hairaga under bracket ta lanka na ha pe are khale raga lanka se lo thokraga Manipur na hairaga outer se mu lo thwe moi to re da taw be adai de mu lanka hairaga Churachandpur hairaga mu pin ko se mu hapa adai Churachandpur lo thwe lanka hairaga pin se mu hapa pin je hapa ko khoi no pin je Google la tek to kan di lanka lanka ai no tha da ba Churachandpur no tha do ba abai to da moi na hek horo ko se de moi se letter he si da letter mana da ma ta moi tha do se aduga maside da moi seal and stamp yaro oi signature yaro te adu correspond to na bagi contact number pi de angarang na hanju super producer of letterheads kwai masing yam putho kusi handaki kano se Manipur dai kuki ko gi zum separatist group mayam sin oi re na letterhead se adu moi gi moi na tori mo se ina kop de yen kan da moi si yam centralized oi ba mafam ma dagi every propaganda narrative mayam se loina generate to man da ko yaw re mafam ma khakta dagi adu letterhead sin moi loin thamaga hai ba sigi group sin samna da ma se world cookie jo intellectual council hai se moigi intellectual council ga hadi ta abada su mayam na yeng kan da de intellectual council in at least some moi da ethics khar le ram gani moi di kanoni ko ni kaina khalam bi ya ba moi na machin thibe chang ke kam thi ge ne yeng kan da nawai moi na memorandum ada Israel ki prime minister da UN ki secretary general thari ne copy viral ora ko to yes mase ne loi pari yeng ba pari yeng kan da kamai yarong ge hai kan da khwai ha ma moi na mayam da mislead to mi si church may thagi basigi total number is 356 churches destroyed and burned and high level ko or high with 356 churches se sida 250 di mete gi ne Churachandpur da moina lotion gi ba mete gi church me am yaw ri adubu moina representation kan da di church high di moi khatagi oi ga do mete si so yaw de hai ba gi impression no pi na ba or mete christian da leiba population si 1.7 lakhs ne ba 170,000 ne ba mete christian se और कुकी की as per 2011 की latest official census ता मोई population ये इंगा कदी मोई 5 lakhs मुक्तन है 5 lakhs something 4 lakhs 80,000 ला 5 lakhs अदाय दिले ये बको और री 5 lakhs की 1.7 है तार कदी almost 35 to 40% है और कुकी ने ngasi मोई Christian जी मोई कदा वो बिदों नंगांग इसी मकोई की population दो की 40% मेटे जो Christian ओए है बसी मालेम द खंग दे बा अदु मधु मोई ना mislead तोरगा मोई की memorandum द हाप है बा अदु द नतना मु मोइना मोइगी ओरिजिन की वारी सी मोइना रिपोर्ट से हाप मतम सिदा मोइना रेफरेंस हम पी बताऊं पे पी दी रेफरेंस मोइना लाइक ममिंग हम पल्ले और आइना हाइस मसी लाइक आई पाकी गुम तौरे ना आइना खल्ले बको और आइना आइगी बुक रेक कोनी थी बसिदा लाइक से फंगे बा वर्ल्ड कुकी जो इंटेलेक्चुअल काउंसिल की मेमोरेंडम सिदा सिग्नेटरी ओइब नुपा मना मा मसाना 2010 दे इजिब लाइक तो माना हु रेफरेंस पिसल लगा मेमोरेंडम सिदा हाप है बा अदा खंगदम मीमना दी Yeah, you are justifying something, giving a reference to certain books from 2010.
But nobody knows that the same the same person is the author of the dead book as well as the memorandum. So Mokoina Chatharakpa Sigi narrative ki disinformation ki campaign it's well organized and well managed professional wena. Akoi sona kangi maruena masibu yaning daba penning pen daba phongdoi ba atopa community gi meitei gi suno ama suno naga gi suno makoi singi di samna ha akoi kokomi harisine ko aina belong to ba akoi kokomi disinformation campaign chathana na ba or disinformation campaign bu authenticate tongna na ba cross check tongna na akoi da tongan da sel leite because we don't have a purpose on lies oi da bangang ga akoi purpose kai leite akoi oi da bangang na bugi ana adu leite ba ni na state ki su leitre akoi su leitre ana moina dumain chatharak proportion kam do ke hai kanda kayam hezela ke da moi di uji Wikipedia ki super editor oiba mi ne ine Wikipedia ki super editor ki page ama edit to buda it costs around 2.5 lakhs Bhupen they have already edited around 70 pages Manipur related information da Wikipedia da almost 70-80 pages moi to grab edit to grab so they are paying 2.5 lakhs per page into 70 pages paisa kya ne ho adu paisa thiraga ne man hai ga ada Twitter da yam popular oiba Kautilya 33 na Uday S Reddy hai nupa se mi ki Birmingham University da computer science ki professor oiba nupa se he is a super editor in Wikipedia aru ma si moina contact roga UK da laiba makoi ki cookie macha hai tare ne UK da laiba singna contact tong naraga moida paisa do piraga ma edit to holini adu ne ba handai chapada FIR to sala hai FIR to rambagi do ai no chida FIR to ki bagi complaint copy do forward to hapsalam bane he is a computer science professor and he is meddling in very dreaded conflict that's happening in northeast part of India armasi larger transnational narco terrorist network amagi terror fund do ma yo lawraga mana moi mateng pangudum tawi he did not deserve to be in this prestigious university ki solo pe aya ai moi Birmingham police ta adigi moi police ki site gi dikar response lakpa moina hoji restart tawre koi da reference number pire aduga moina koi da university ki kano da su authority da su contact to view wari sabiu haina koi da haire koi ai computer science department da changu bane ado appointment ma do tanja charaga di unaraga padana bhab tana wari sage na khanba ado numitu leiramdre ara ai su London chakadam ni na ai short visit oiba aduna ai udi unarako phangaktre ba ko adubu ai university ki kano da su vice chancellor da su akoi cover letter ma hapo fana explain toroga complaint letter du su enclose toroga adagi national media me amna cover to kiba FIR gi LOC yaw ko ko adu me am loi hapaga ko dum pigre aduna hi mo da su kitang ko gi discipline amli soidana to pi ai na khalle adu ma leire aduga sai gi aina sa haijaba han bagi thahum da ko ne wa grisi sigi pochi mi gi organize wena election na adu counter tongna mechanism somna kanda leite achu mapa mi da su leite state ki wena su nakalani makta khana chaina ko tamda ahen ba wa ngangna dana ba ahen ba video unaraga hen hatred insight to bya ba por mayam si tak diffuse to do adu gi diffusing mechanism se taw bi leite bani khangde thawena chathan rabani khangde adum to hun rai tare oza state ki site gi di adu thingna mane han internet ban to gi adu bu internet ban to matam da Khuraijam site di amoi gi atopa ma di hack tawr ga leraga pura free da thado ha gi adu wire to wen to midna ada aina haijaningi na ne che thado matung da oiraga su sigumba disinformation campaign am chathare sigumba oidaba ngange sigumba option oiba poram tawre then yamna yenghai da pot censor to da thado ha bese ngasi boda adi lo leba ki level lo jina control toroga phadana pundana waraktana larger population the lesson nama pibagi adi president kai nei ta hai tare na adi ta gadi disinformation campaign je dum chatha hal thamaga di hujik matam sidi social media gi generation ne aduna information je automatic marang kai hai tare marang yam kai salak pani na masi akoina phajana cha ba ya ba lotion ba ya ba consume to ba ya ba healthy oiba potu dang consume to hradi phaba phataba jam tawraga di akoi laina thina poktona loina ma akoi khunai si tu doine hariba aduna adugi responsibility si state ki leiriba cyber crime gi oiro IT gi oiro si unit sing na su indin waina tawdaba hena laibak thiri di government or masigi law same go doriba law frame to go doriba or leba ngakpada choburo loriba political party sing na moi gi IT cell puthongna raga disinformation campaign or propaganda war de na emphasis pisan na rakpase sina su miyam da kano di PDF
afaba moral lesson am di pi de nakala ni makte ngai every political party sing adu ba IT cell lingnaraga IT cell sida naha myam yawlaga social media da oida pa da myam propaganda tawraga simba yamna dreaded oiba yamna laibak thiba communal tension marak sida moi gi political vested interest myam ma insert tawsana rakose sina su irang sida khoi gi acha ko mai da gi hajen bagi poram su leiba ada sigumba yamna irresponsible oiba action myam su political party sing na tawsi si jam laibak thiba then state ki leiba mechanism sing na chu madugi proper control mechanism am puthok taba miyam da su mi ge sona kan site gi di aggressor sing gi di organize oira tawsal abnina adu thengnena na bagi capacity du su somda phajana mobilize tongam daba ana high posi miyam ji thengna rakpanina paid media si kyam henjelake dana editor guilds of india na cookie gi mai thadok bikraba yumne na har mi forest office cookie masana tha gi budu mogi fake finding report ki page manung da photo da hapchalaga thadore ni dana kaya yamna machin thiba si kaya yam yoksalake paid media natraga paid canvas kaya yamna disinformation campaign sina kaya yamna penetrate tawchalake si aduna akhoi gi hujik manipur da thoi irang sida achumba aran bagi wa si mi atopa mana samna da handa akhoi gi kano ga yam lai dana nangi inquiry commission gi member ni aduni tongan ba independent commission ni aduni yam lai dana moy achumbam da puthonga moy mamdi kaino da adu authenticate tawdu jam lui local gi keno ma yaudana local gi coordinator ma yaudana verify tawdana akhoi mari manga cookie ani ne naga ani ne akhoi mete hum ni pun lepada kana naga na kana cookie no khandok amoy nongoi pa ka bi yam sina naga ni sinu cookie ni kana khandok to almost impossible aduna high report ma yam si sincerely tawna bagi lambi ma thi da basina maram oiraga hojikti jiri bang gi thogdok ka torong matam da su haijal ido no sai hai banana panjiba dig premjit pale if dig adu gi same aina ai su tweet tawne moina thadoro padu gi matu adu court tawraga mo aina repost tawne ba kai hai toy nakoina dig mete yema yaro me hana mete na organize tawraga sinman ai targa di me third ta churachandpur da thoki ba thogdok to cookie dgp na manipur control tawi adu tardi it was an organized by cookie gi whole kenona cookie gi police na organized toroga thon ba kenone haibda kamai landoi no haidana aina argument tawe adu hai voto moi gi organized na every post moi na thado ba khuding makta adu gi idea si loi reflect tor lak ba ai khoi du da di aina tawdu khakta da mayam na retweet kha taw na tana kashu atop kanam tana narrative sagatte ba ko adu hai voto du maina chat pai tare lure si kenone khoi gi media gi ethics se Uji yamna question dong ngai oiba che ngarang nan mak to ke thian ima asina honorable minister ma ta charge dong do media si lai ge ya ban hai ru na tong na na wa thong na ba ma ya ma the live poti media ge ba my own ethics ma soidren lai gani ma do media khak tin te every profession ma ethics si loi lai adu bu media da koina ethics ma khak pi raga khoi ma du da nga aga dum chatlo hai ba si chu kai un kan ya da ya re mam di ethics sai si guideline madu tasengna yam rigid oina ta karkak lakshan laga madu da tawdon have di leite madu pisian is the bibo bode adu lai poti hojiki le film sidai da akoina lai ba pau khadimok phomba yabra natraga yadabra ise media house to na lepsa gadabne according to their rules and norms ko adai da akoi gi cm la cs dai da khoni gadoi se ha na na khoni masak khangba organization oibra madu properly sign tobra sil number natraga magi karino khone khangba area haidare ko oibra adagi email da lagana hanagi original email de lakpra ana atopade lakpra ana ude lakpra habi chung mayam yengmum jange ba adagi yaurai ba marol sida muk madu asumba oibra natraga aran oibra dana another thing maduna muk khoida kaya yamna akai ba pigedage society da or any community da akai ba kayam pigedage habi so khoi yengmum jange ba se hojik tu su ibem pon begi do ko gi mi masak khangba khangda bai lai je lambi da accident da mi ma siram bakan da mi du masak khangdraga di akoi da ma gi masak to hapa da pisen aya ba piri mani maju identify tong na ba hoi res masak khanga ga di madu masak khangna hapa ya de ba al maro ni accident gi photo ji yam tangai phata ba matam da hapo hari ne ba adi victim jing ko victim yang gi photo ji khoi hapa ya bra ya da bra madu hapa ya da ba gi ni piangang gi dem ya da ba lai any victim even accuse hai bok de khoi mama ji kupsin ga dong ne ba accuse hari ni dra ma ji ta sengna mara lai re habid na te ba adu ba mayam ma khoi da guideline mayam piri ba adu lure se hojik si media si
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚꯁꯤ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯃ ꯌꯥꯎꯗ ꯌꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯚ꯭ꯌꯨꯁ ꯌꯥꯝꯅꯕ ꯁꯦ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤ ꯍꯤꯡꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯏꯝꯄꯦꯛꯀꯤ ꯏꯟꯀꯝꯁꯤ ꯂꯥꯛꯇ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯏꯟꯀꯝ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯏꯟꯀꯝꯁꯤ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯏꯝꯄꯦꯛꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯊꯤꯛꯁꯇꯣ ꯁꯨꯝ ꯃꯗꯨ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯊꯤꯛꯁ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ TRPꯁꯤ ꯌꯧ ꯍꯦꯟꯒꯠꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯥꯏꯖꯃꯦꯟ ꯀꯩꯒꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟ ꯁꯤꯊꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯁ ꯀꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯧꯅꯦꯅ ꯑꯗꯨ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯑꯊꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯝꯇꯒꯤ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯣꯏꯅ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯄꯨꯡ 9ꯗ ꯄꯥꯒꯗꯕ ꯄꯥꯎ 3ꯗ ꯄꯥꯒꯗꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯥꯊꯣꯛꯑꯝꯕꯅꯦꯕ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯥꯜꯂꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯅꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ IT Act 2000ꯗ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ Section 66A ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯀꯥꯔꯟ ꯇꯨꯔꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯐꯥꯕ ꯌꯥꯕꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯁ ꯑꯃꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯁꯦ 66Dꯒ 66Eꯒ Fꯒ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯖꯤꯛ ꯈꯖꯤꯛ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯈꯔꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯗꯤꯁꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤ ꯋꯥꯔ ꯑꯃꯈꯛꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯍꯜꯂꯦꯕ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤ ꯆꯤꯅꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯐꯤꯌꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯀ ꯏꯈꯤꯕ ꯁꯟꯖꯨꯅ ꯑꯃ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦ all warfare is based on deception 하잖아. 하이드 하이젠바. 제 에코기 강부시 여부시 숭엄가 모이도르가디 에코이 낙산 그래 하이군바. 여도래. 여도래. 이놈이다 기한바. 기한바. 아데기 여도르가나 얌탑레리가나 하이젠바. 스마이 시그마 포세 와르기 땅아이 퍼드나 또우드바 야더브네나 이제 하이브. 아나 마시기 포시 양만데라에 say early in 1622 AD 시다 거기 그노시나 로만 캐톨릭싱지나 모이기 프로페간다 마ям지 거기 크리스티안 자로가디 시타오가니 시기 프로페간다 타운 하나마다 모이나 거기 까리 하이타레 Congregatio di Propaganda PDN 마밍 토르가 아무리 그게요 시나 한바 오르가나이제이션 까리 하이타레고 얌나 오르가나이즈 도바 프로파간다 팀네바 아도 시기 까나버시 강드나 러시아다 거기 막심 고르키 아디기 레닌 뭐네 시기 깨노시 인너가 거기 러시아도 약간 시네요 거기 러시아기 리볼루션 라칸다 아디 코나 세컨드 월드 워드디 저머니 하나는 더래요 저머나 거기 깨노시다 1932 그때다 저먼다 깨노 더래 거기 거기 하이타레 시군바 프로페간다기 학대기 오바 디파트먼트 러빙이에요. 시리다 고이벨라는 누파마 마두기 인차르 하페 고이벨지 라스트버디 브리티시키 프로페간다지 테는 감도나 어떤 소사이티로 시기고. 아디 처신나 1941다 그노세메 political warfare executive 는 몽세메바. 시기 그노스 떠오르니고 프로페간다 시가 떠오르바. 아디 US나 뭐가도이 거기 Office of War Information 몽세메. War Information이나 프로페간다 떠오르. 스마이 떠오르나 Kujiki kuki kambuse kujitu tambegi ba koina internet si irang he topaga thingba kanda makhoi di yamno mobilize na ka amada koi computer manga tara thamaga internet service piraga yam phajana thabak toromena si mapan gi media na haibani akoina haibana te mapan media na sasam bursalu kanda well organized team mama computer gi sing IT expert sing haitari go adu yaruga sigi propaganda warfare sabasin chatheba sinaka dawe hujik bhaboda outside Manipur adigi outside India da narrative se cookie narrative se hujibok moi thamoi de koktrebo say India as a whole BJP na panbani BJP je Hindu yam thajabane Hindu na majority su hoibane Manipur su BJP na panbani Maitai na majority ni already Maitai majority si Hindu su majority su hoi already Hindu majority na minority cookie singji to hot pi hai si haibe de ebo and sigi haibe de pokki khudong cha su lorga sigi negative mayam just san to ebo and sigi narrative si ekoina well organized wena akoigi ihok sangcheliba mayam sigi apun lup tagi wargadra government de wargadra government di both side nam khaki yeng busu yade government hargadi nam yeng gadi madu chu kitang phajadaba polom oigani
aduna sidai sigumba lan santhokpa singse sigi mathakta tongan dom action mayam lobu yaiba ade akhoi lobu yengba yarise imphal da akoi gi print media diam marang kai yam lai aduga Churachandpur si Manipur gi largest city ni second largest city ni media house second largest layeba koi print media moi sing yam lai web machine lai re adegi MSO license fangba akoi kano city cable kare haitare television city moi di mari layo MSO license imphal da ani khata ngai re dana mari phangam dagi ani moi di mari layeba moi hoji still mari lai re adegi atai akoi khara santoi be city koi district messaging sida restart torga sandok bo ne ba adegi mo akoi da mo yang se akoi da di aran ba pau santu ena akoi gi editor ani akoi restart newspaper gi ani detain tawi adegi akoi gi kari haitare DC da restart tawba akoi gi news sandok ba media house akoi thinjelli irang gi marak sida ni valley area da di maina thinjen khosan tawi hal manung gi ngakta ne ba aduga Churachandpur da kamana media se dan tawri kari kari pau phongi habisi kanani engage ji free ne ba unfair treatment from the government policy kana ikoina thamjaning badi koi gi IT act ta yamna pangan kanjadraga su koi gi hujikti maming hongre kanona hindi da program na koi chimpha pudre ozi Ministry of Information and Broadcasting na hozi OTT platform dagi hozi social media the sandokpa news si mayam je anoba BSR rule hari broadcasting services regulation bill gi manung da pusalagani hai duga chayol khar gi manung da mai gi draft bill ama thoklagani haibigi dugma pauchu silent OTT su meba aduga hujik koi gi luri se social media ji kanana control to gudagi have positive hujik su leitri ba maram de social media se koina maming ma ki panjara roi pau santokwa asukimati yam lei re ba asukimati pau sigi sina ka doge da even aina cable amade lei jeringe da ai cable da legal notice thare iduna ka yuna da maming do high pet manaba aduga poti tongan ba alu aina ukil de phagi toraga kharasu ngagimni noi khitang munna paraga yengba yadra ai gi maming hina sini noina tawrisini sigi pau sini ana legal no se engon thajale adu thare yu nupa ai gadra khoi gi kano dubadi victim dubadi ai yam mun khangnaba victim du nei personal no ko ngangi ba ada smai tawdna social media si adu mati yamina sigi control tawba mechanism ama khak leidri ba si control tawba mechanism si ama thamakanda koina haining ba haya da na ba se sima thamaba aduga hojiki thambiriba OTT platform ga atai news sandokba akhoi sidasu imphal dasu khoi tawridana khoi amjuna loina consen bangam drabauda organize torba khoi gi media house ai tare go aduga tasengna MSO phangdriba adegi RNI phangdriba kangbu se aduga organize di ba official link ba kangbu jodi khoina amjuda kitang kari do bi ya ga da hebi khana bo ju sulari ne ba as a media moi phajar pausan to imina adubo as a business अखोगी TRP वांगा कनो तोंनो मना पाहाय हाइजलगा तो काबू यारुसे सिगिसना अखोइदा मिसइनफॉर्म तोरगा अखोइसु लाना खलले मी फुनिंगबा मी हलानिंगबा ngасai अथौना हाइबा हेट्रेड की पोसे सिला हलेबा सि प्रोपेगेंडा सिदैदा अफबा पोट ओइदोरा फतबा पोट ओइदोरा इदो खोइ मीडिया की रोल दी खोइ नुसिनदबा अदगी हाना सुनबा लेसी हंदहनबा मसि करमाइ दोन सोल्यूशन थिगदगे हाबसे अखोइ पार्ट ऑफ द सोसाइटी ओइगदोनेबा adu oidadana sigi injan ba team ama leselabnina injan ba team duga ekhoi restart tawjariba media house siga competition tawdaba yadaba pot adi miyang hairani noi pau ju kem ju yaude ngarang moi adu haigre moi dena adu hairga noi dena adu haiba hairni chungba mayam torebo ana sigi pot byam si yengkanda di ekhoi media house si ngasai lairiba ethics si kadai bhog da ngak na selige je we su a big question oi lairiba we ngak phom the yana khanjar ga su ai na nga obu kanda aigi jumlon bana aigi lekai na aigi society na nangi media house di koi paningdre yingningdre habegi keno ko laka dore mi gi false propaganda na sauhange tangdu laita da bala henge wakhal charang hange habegi intention da maina thoklak propaganda press release or pau mayam jo khoin hek phongu da akhoi masen nuaina da bazu thok toi ne aduna akhoi na yengba yari se mi gi misinform do ba koi publicity hai tare go masi publicity yam gre koi gi advertise da torosu yare adi leaflet chairasu booklet chairasu adigi article loina iba se even akoina discussion to business jo tongan tongan mayam sina ba yari adu counter tawnana ba akhoi gi ba media house sina karam haina to gudege adi live posi karai bogda
authenticate โอ้ยจะคนเช็คตัวก็ได้มีนะให้นะเซ X ก็บุญป้ามันนะ CM บุตรก็ CCC ตัวเรนะกันนากมองกิ defamatory อุปพูดอุปราการลูกกิรันทนยาไปเขายิงบ่มจังงี้บ่ CM บุตรก็เอตหายเลย press release มันละให้ดินะคนเนี่ยต้องเป่าฟงก็สิซุ่มเด้บ่มาดูตัวกันดูแต่มาดูกิ negative impact ไม่เอา society หลักเนี่ยบ่อะดูนะไอ้คนนี้ยาริงให้ไอ้คนกิสู้ editors guild ให้บ่มเลยเด้อำจูให้บ่มสุเลยสิตานระกะ media housing จิดะ guideline นะมา sorry guideline มาปีระกะซุ่ม media house แต่เป่าซุ่มมันละก็ดีมาสิที่ฟงก็ตรงนี้สิที่ฟงไว้ตรงนี้หาประกันสิงเกลลูกโตก็ตรงนี้ให้บ่ได้จังบ่ structure ก็มาทำว่าตั้งให้ประเทศมาดูค่อยทุกมันทำดูสุดตรงนั้นว่าไอ้คนนั้นมาสู้ไอ้ที่สายที่เซนส์สุดตรงจังเงี้ยมาดูก็มันน่าตระกะดีมีเนี่ยพวกตรงเงี้ยคนน่ะภาพถ่ายพวกก็ดีสิวันคุกกี้อินพีอะไรก็ดีคนน่ะมาสักครั้งว่า organization มาดีไว้ด้วยนะคุกกี้อินพีด้วยนะจีบางที embos ตัวไม่ได้ทิ้งเนี่ยตัววันนี้ให้น่าทุเรศ example อาจจะไล่ดีคุกกี้อินพีด้วยนะ embos ตัวที่มาเริ่มจากการวางข้างนี้นะกูกินพี่จมูกกูกินพี่จ้ามุกเลยไอ้ตัวที่ everywhere เลยกูกินพี่จันเดียไล่ดีน้องทนจะไม่ได้เลยเอาแต่ embos ตัวข้างนี้สิสวยแบบกังฟูดูก็ตัวนี้กังฟูดูก็ได้เนี่ยดูแต่นานตอนวิมาร์กีกังกูน่ะพิยารมท่าดูเลยนะดูก็ same อัตโตปมาร์กีอัตโตปเลเทให้เรามันมุหาในดูตัวเองนะไอ้ที่มวยตัวเสียดูนี่มวยป่ายโพสต์ตาจระก็ดีเนี่ยอัตโตปเลเทให้เรามุเสียมากกว่าไม่ตัวท่าดู anyways political parties นั่งหักสายที่ทำกระก็งานน่ะหัน attack ตัวเลยมณิพุรकी गवर्नर ने ट्वीट करी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ने ट्वीट करी मोय यानी कि ट्वीट करी करम हाई याव दे है एवरीबॉडी नोज इट अदुन स्टेट ऑफ मणिपुर द लेरिबा गवर्नर के चीफ मिनिस्टर बुकता ट्वीट तो सिमिलर ओइबा बुकता गमक्त्रे सो सिगी से इन्फॉर्मेशन हाई दौरिब्रा मिस सम इन्फॉर्मेशन मिस आउट तौबगी मिस इन्फॉर्मेशन हाई दौरिब्रा नत्रगा दिस इन्फॉर्मेशन हाई दौरिब्रा अदुना अखोइना हजिक येंगदौरिसि कइनो हाबदा एनी प्रोपेगेंडा दा पैसा चंगने अदुना मरम ओइरगा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ना 2023 की जून अद्वाइदा 2023 की जून अद्वाइ दुदगी था तुरु ngang दुदगी लुपा लाख कुन हेना कना ट्रांजैक्शन तवे हाबु थिगतनबा लाखरे अदु थिगत खरग करी दौरगे दि खंगदि अदु हजिक अखोइना दि थोइबा इरांग सि एनआई साइबर क्राइम मयाम तौरी और कमीशन ऑफ इंक्वायरी अदुगी रिपोर्ट अमता लाक्ट्री अदो हजिक तौरिबसी पैसा याउद्रगदी थाबम तौबु याबा नतिएबा तौरिबा मयामसे फ्री दि अमता तौरमोय अदो पैसा तो कराइदि ला इनोबा अदुना अदुगी एंगल दुने मनी लॉन्ड्रिंग की एंगल लाकदौरिबसी ब्लैक मनी दु नतना अदु मनी से लॉन्डर तौबगी अदो ngasi हाइबा नुमित से खोगी मणिपुर की ओइना इतिहास ता भारत निंगतम फंगब मतुंग आफ्टर 76 years ता मणिपुर मसा हान मेती मसा हान सुप्रीम कोर्ट की जज ओइरे यंगसिया पॉइंट ओइ श्री नोमे कापम कोटेश्वर सिंह JNK लरा की चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की इशू ओइबिरिबा नाउ द इशू इज मा से कोइना मेती मसा ने न लौ अदु खक लौगद्रा मणिपुर दगी ने अदु खक लौगद्रा हजिक सुप्रीम कोर्ट के जज ओइरनी हजिक मणिपुर की इशू की मतंग दा मणिपुर की टर्मोल की मतंग दा केस लाको मतमदा चीफ जस्टिस चंद्रचूड की बेंच ता मासे यावरे न खलसे याव मतमजिदा माजे मणिपुर मसानी मैतै ने हाइदना यावहनगनो हाइनो ऑब्जेक्शन तोरकदौरिब्रा क्वेश्चन इज नत्रे हायरगा आईदी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर से मैतै नि आदुना आई मागे कैबिनेट ता मिनिस्टर ओजरगसु आई माग वारी तौरोय मेबी इम्फाल लाओय हायरगदी हायंग करिगुंबा भारत की प्रधानमंत्री से मैतै अमन ओइरगदी आई प्राइम मिनिस्टर उनब चलोय हरकदौरिब्रा अदु एट द सेम टाइम ngasi अखोगी मणिपुर से लैरिबसे हजि इवन जुडिशियरी दबुक्ता करिगिदमक्तो नो मास्याम यामख्रब केस एफआईआर मसिंग यामबा केसेस मयाम यामगा मणिपुर द थोकप थौदोकसी गुवाहाटी द असम द कैदोबगी सिगुंब केसेस क्रिमिनल केसेस मयाम पूर चतोइनो मणिपुर कैदोबगी तौरुदि मरुम कइनो मणिपुर की हाई कोर्ट तौरुदि मरुम करिनो मणिपुर की लैरिबा सेशन कोर्ट मणिपुर एनआईए लैरि मणिपुर ईडी की स्पेशल कोर्ट लैरि सिगुंब मयाम सिदा सिजिनदना कैदोबगी चटखिगदोइनो मणिपुर लैरिबा जज सि अखोइना मैतै अमा ओइरगा मैतै खक्तदा यामना फेवर पीरगदबा अदुगुम जजेस ओइनो उरगदि अदुदि अरान मिटिंगने अदुना अखोइना हजिक येंगदौरिसि करीनो हाइब मतमसिदा प्रोपेगेंडा तौरिबसी
chumnatagi media social media wafam khata natana prime minister go office book north block south block book parliament book european union book level so yamna wang na torkrabane adu sidi yauri basti vested interest mayam ama su yaurabane vested interest yaukshal I say there must be some business profitable angle amaga loinana lakpham thoeb natragadi loss ta sen supang phangoidoba monetarily profitable oiroidabada propaganda tawbina ba misu leiroi aduga propaganda tawba haibasimaktabu makhal makhani aduga ya maruoina main role loriba propagandist singdi aso ba mi singne samaj ta khangnaraba singne aduna makoina wafam ama hairakpada makoina tweet ama tawrakpada natraga news ama phongok matamsida sengi sengde haibasi asum basi karino haibidamangta fact checking unit si हजी भारत सरकार की ओइनसु सपोज भारत सरकार की दा अखोगी अजी गवर्नमेंट की बिजनेस की मतंगदा अरानब पाउ संदोरप मतमदा फेक चेकिंग यूनिट हाइदना अखोगी कइनो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो न ओइ अदना प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ना मसी नोइना फेसबुक ति इरि से मसी लौथौ नत्रगत ट्विटर इरि से यूट्यूब इरि से लौथौ हाइबा मतम सिदा करिगुम लौथदरगदी कनागुम कंप्लेन तोरप मतमदा थागलिबा मिदुगी मसागी पर्सनल मागी मरोमदोम दायित्वनेबा अदुबु हाइरिबसिसु हजिक आईटी रूल्स 2021 गिसे एमेन तौबगी मतंग सिदा बॉम्बे हाई कोर्ट हजिक लेरी पेंडिंग न मसिगी केस सिगी मतंग दा अदुगा मसिगी मतंग नो जुमुक सुप्रीम कोर्ट सु 3 जजेस बेंच हेडेड बाय हजिक चीफ जस्टिस किसु लेरीबा अदो हाइरिबसि मयाम से करी लाके हाइबा मतम सिदा भारत सरकार की ओइबा प्रेस एंड इन्फॉर्मेशन ब्यूरो दुना हाइबा खक्तंग चुम्मे हारगदी अदुदि अचुम्बा हाइबसिमक्तबु सरकार की वाही खक्तंग ओइरनी अदुदि आइगी राइट टू एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हाइदना फंडामेंटल राइट हाइदना आर्टिकल 91 ए दे पीरिदो आर्टिकल 19(1) सिदिगी मनुंग सिदो एक्सेप्शन पीरिबा अदुगी एक्सेप्शन दुना फेक चेकिंग यूनिट सी सरकार की खक्तंग हाइबनु चुंगदमने हाइबदि याउदबनिना अदुना पीआईबी खक्तंग तौबसे मसी यानिंगदे हाइबगी आर्गुमेंट सु लैबा बट द लार्जर इशू इज हाइरि से स्टेट गवर्नमेंट की हजिफो खनब लेट्री अदुना अखोगी सिदसु स्टेट गवर्नमेंट सिसु मखोगी ओइबा फेक चेकिंग यूनिट अमा सेमे हायरगा और याम न्यूट्रल बॉडी अमा हाइबदी फ्रॉम डिफरेंट एजेंसीज मयाम दगी सरकारी खगनता मन सरकार हाइबसे बक्तबो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी अमा लेबा मखोगी एजेंडा अमा लेबा अदगी अमा सोमदना डेमोक्रेसी ने ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी हाइबम लेबा अदुना सी मयाम से इन द लार्जर इंटरेस्ट फाइन ट्यून तौरगा करिगुम मखल अमगी मोंगदा सिस्टम अमा लेट्रगदी हजिक फॉर एग्जांपल कनांगुम अमना करिगुम अमा हाइरे नुंगाइत्रे हाइदना नुंगाइतबगी पेनबसी अखोगी प्रेस रिलीज अमना काउंटर तवेबा करियुम कांदना एफआईआर पानबा पुलिस कंप्लेन तब जुमाना फेसबुक ते इरकपनी यूट्यूब ते कनो तरपनी हायना यूट्यूब का फेसबुक का सिदी कंप्लेन तो याउशन दे बट कनागुम तो फेसबुक ते यूट्यूब ते थागलक मतम सिदा फेसबुक यूट्यूब ना मसीगी दायित्व आइना लौबंग मोय हाइदे डिस्क्लेमर अमा लेरमगदी सपोज मोई से सोशल मीडिया हाइबा व्हाट्सएप हाइबा फेसबुक हाइबा हजिकी वायरल ओइबसे फेसबुक ता यूट्यूब ता नतबिदे व्हाट्सएप खतदा वायरल ओरगा फेक न्यूज़ मयाम सनोप लेरिबा अदुना अखोइना येंगदोजे मसिगुम्बा सिंगसिदा अखोइना एनी कंप्लेन अमा तौबा मतम सिदा फेसबुक सोशल मीडिया इंटरमीडियरी दो मदु यावरुद्रगदी अदु करिगुम्बा इंटरमीडियरी हाइबे व्हाट्सएप ना सोशल मीडिया फेसबुक ना असिगी पोस्ट से लौथौ हाइबदा अमदुना लौथरमद्रबा डिलीट तौरमद्रगदी अदु ओइरगदी करिगुम्बा कंप्लेन क्रिमिनल कंप्लेन अमा लाकपा मतमदा अपलोड तौरिबा मीदु मसामक खक्तना दायित्व लौगदबने हाइनाजु इरिबा अदो हाइरि सिंगसे अखोइना तौरिबसी इन द लार्जर इंटरेस्ट सबना हाइरबदा फॉर एग्जांपल जगह में ममिंग चेंज तौरे हाइरे जगह में ममिंग चेंज तौरे हाइबजे न्यूज़ तो यावरे कनागुम्बा खरना पेनबा फोंगलोय पेनबा फोंगलोकपा खतनेबा बट द लार्जर इशू इज अदुदा लेरिबा डेप्यूटी कमिश्नर दो कैदौ लेरिगेबा एसडीओ लेरिबा एसडीसी लेरिबा अदे हंडक नाहुना अखोगी मणिपुर नेम ऑफ प्लेसेस एक्ट 2024 हाइदना तौरिबा अदो हाइरिबसे पेनल प्रोविजन्स अदुम यावजरंगनि मसागी नत्रगा यावद्रे हाइरगसु यावरे हाइरगसु एटलीस्ट स्टेट अमगी पॉलिसी डिसीजन दा अदु याई यादी हाइरगदि अदु यामना इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट तौम दरकार तायबा अदुना अखोगी एडमिनिस्ट्रेशन लेरिबा कांगु सिंगसिना इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जे तौदबदगिनेबा अदु एग्रीप ओय हाइजर मतम सिददि एनीवन कैन गो एंड कंप्लेन
haibisi in the larger interest of the state never adu hairi se agree victim do ngai the be the state na on its own cognizance la khut pa yai kanam ta gi complaint ngai the be the state na on its own la khat laga madu proactively deal tawgada matam yaurabane ba maram di karigino haiba matam sida hajik print media habam lere electronic media haidi online habam lere ado digital media habam lere khabar e hairiba khabar si digit khoi print ati circulation se lising ama chama chamga sani lising manga tara adubu online sidadi leho digitally lehorga di masidi 24/7 throughout adum lehoradam ne whole time adum throughout aduna digitally lehogadaba online da lehogadaba online presence oib singsida neba akoina fake checking se karigumma hanegi traditional way da print media khakta oiramagadi circulation do very limited neba aduna limited nina fake news handu obukta limited neba adu natabida hojik digitally online da lakpanina fake news se same post to online da lakpa matam sida globally oina satkhre adu globally oiba matam sida kanagumma kharadi hojiki hairiba ngasai propaganda adu da thajaba pamjaba aduga amuk hena spread tawningba kanagumma khar masi lali yade tawhanba yaroi haimna singba sigi engagement je lakpa kansida state haibasine ba yamna darkar tarisi aduna state sina masida proactively lofom thoeba aduna state sina sulo logdragadi se suppose samna haibda hojik information haise turmoil sigi manung sida aswai da bom ma thamame aswai da nomayim kapsalame bom thame pawru yaurni facebook thola ni social media thola ni penabo khara expression khara utlani adu tawrami ba mi du within 24 hours the phare haibadi hasibu ita ta di ba culprit se whatever ha ba je amuk tang buk ta dri that is the whole point yes adu ai khoina tax piri ba state sida direct tax indirect tax akhoi ki welfare state ama oina makhoi na phafam thoe police lady se adu gi ne ba ngasi mag Nagaland gi state of Nagaland da Mon district da akhoi gi army na mi khara kap khidena hat khibagi matang da adu da moi se FIR tawgadabni moi criminal prosecution tawgadabni haibada Bharat Sarkar na moi da prosecution sanction pirakti haidana state of Nagaland na Supreme Court da chatleba ado Supreme Court ki chief justice ngasi moi da 6 weeks petition greba Union Minister of Defense reply tarok na bagi haibadi afspa leiraga su state of Nagaland na chatli in a similar way sida su suppose akoi ki state police chatle haire state police ataba khara na muk thing haire some news da thingdebra khangde state police na lakpa matam sida law enforcing agency amna lakpa matam sida kanangum na thingagadi adu disturb tawgi damakta mai mathakte fire pangkhatpham thoeba FIR pangkhat let it be anyone FIR pandu se police na neba army na navy na air force na pandu yaba na teba or paramilitary forces na maramdi police ki mathong neba adu police na adu da pange torokoda moina prosecution section pira train khalaseba afspani khotpani na state of Nagaland na satliba Supreme Court against Union of India armai to na khoi sidadi ngasi bobuda adu gum phim to udri aduna haju akhoina leiri phim je yamna unprecedented oiba madu gum phim neba aduna akhoina sigi matam sida suppose societies mayam seme group organization mayam seme registration do kakthat kadabane karigumba akhoi gi international oiraba natraga state ki magi kaino da wisdom da masi state solok kadore state ki security da solok kadore hairagadi madu gi do deregister tok thodabane adu incident let be anyone do be ho adu da state cabinet decision lokom tho eba proactively oina adu natabira sum association among semjan moi tawning putok taw adi somna tawning putok taw aduga state amo oina sum yengaga leiba aduga sum amaga blame tawna bandi yaroiba akoina pamise where state hauji ngasi haiba no meje Supreme Court ta Manipur masana han bajas oirabane rule of law haibi conception neba aduna akoina pamjari bise hiram gudimakshi akoi si propaganda se asungmudi conven khidana Manipur da thokpa crime bhok Manipur da high court ama leila Manipur ki high court ki makha da leiba district court criminal courts mayam se amata thajadana outside the state of Manipur stat even have this has to be changed
Sigi matang kanana change to na kan state of Manipur has to take a proactive role. Moina press to gadab Supreme Court. Or the Prime Minister. I could get cases, Madam Sida lady innocent or about me meama accused oiri. Accused. Madam they are not yet convicted go. Adu Gidu has Guhati Chatamni, Kamrup Chatabni. Case to the FIR pan Ramina Sahi Mangadri Loiro. Okay. Sahi Tara minimum Sang Puyai.